Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata siapa doa macam ni, doa tak tertolak. Kena ulang balik semula tuan-puan. Ya. Allahumma inni. Cepat pasang rekod. Okey, apa handphone tu? Ni rekod ke selfie ni kak? Tinggi bona tak kan ya? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang tuan-puan, ini cadangan ustazah Tuan-puan rasakan sendiri macam mana rasanya berdoa dengan tadi yang disebut tadi. Kadang-kadang hati kita koreh koreh. Jadi bila awal-awal doa tu dia tak lembut lagi. Koreh je. Ya Allah, ampunkan dosaku. Mata mandang katanya lawan lampu sujud ni tu kan. Dia hati dia tak datang dengan apa? Dengan bacaannya. Orang kalau minta ampun, ya Allah, merintih hati tu kan.